नेवा तेगु छेने कथी मुक्क नेवा त वो नेवा संस्कार नेवा मसिका नंका छेगु तातुना कठ पिलुवगु गुठी ऐन विधेयक संसदीय दर्ता जुइव थुगु विधेयक जनतै पक्षे मधुगु चर्चा परिचर्चा थी संसार खेल यागु ख गुठी ऐन विधेयक नेवा अधिकार कमी पिनुगु लाते ल्याव थो विधेयक छ्या बुझ्यु थैगु ख अझ पिने पिहावल गुगुरा कथा थुगु विधेयक पारित जिमोजीको पक्षे छकुलो हे थी खलपुच पाखे अन्तरक्रिया ज्याजो त यागु ख थोहे छोले उगु विधेयक खारेज हे यामागु माग यासे आइतबा माइती मण्डलय थी खलपुच या दुजपी नेवा राजनीतिक कार्यकर्ता पि विरोध प्रदर्शन या त कोहावल विरोध प्रदर्शन उग्र रूप कायव माइती मण्डला थापथली वने गुल्ल विरोध प्रदर्शन याना चौपिन्छ बन्द या त ठठे लपु बन्द जुइव व्यस्त शतक उगु लागयलले ट्राफिक जाम जुल प्रहरी उगु लपु च्याकीगु निम्ति विरोध प्रदर्शनकारी पिन्त दमकल हया लहय फोरा छकलसा लाठी चार्ज तक यात थया लिपा प्रहरी नेवा नेलवा डाक्टर मेसमान श्रेष्ठले से दर्जनौं प्रदर्शनकारी पिन्त गिरफ्तार यात लाठी चार्ज छोले छम कार्यकर्ता छ तज्यागुदु आइतबाय विरोध प्रदर्शन गुठी ऐन विधेयक विरुद्धै नेवात गुली क्रोधित जी तुंकल थैगु ख केना बिगु दु गुठी विधेयक दुगु मु आपत्तिजनक प्रावधान सुख उगु विधेयक थुक्ठ संशोधन या त हया त गुख थुक्ठ गुठी सम्बन्धी कानुन या त एकीकरण व संशोधन या त देगुगु विधेयक 2075 ल्या 24 गुठियारिया अधिकार स्वत समाप्त जुइगु थो ऐन प्रारम्भिक जुगु बखते गुगु समझदारी पौ सहमति पौ दान पौ रुक्का लालमोहर खर्ग निशान सनद सवाल ठे जागु गुगु न कठया लिखत वा परम्परा या आधारे गया तगु गुठ्यारिया धार्मिक स्थल फुक्क अधिकार ठो ऐन लागु जुइतुंका स्वत समाप्त जुइ थुगु ऐन गठिख अथे लागु जुलट हासा सरकार थयोपि मनुते त नुपि नियुक्त याना गुठिया पाला बी फुगु ज्ञान पुगु कानुन हे त सोगु दो थोहे दक्ले नेवातेगु निम्ति तडंगु खतरा जुगु दो।